Crnogorski vojnici čuvaće u Afganistanu u okviru međunarodne misije ISAF bazu na sjeveru te zemlje. To je region u kojem su borbena dejstva najmanja. Jedinica bi bila angažovana isključivo na stacionarnom obezbeđenju vojne baze Pole Komri u sastavu mađarske čete za obezbeđenje baze. Predviđeno je da ova jedinica, kao što je već poznato, broji 25 pripadnika. Neće se ovi naši pripadnici vojske koji odlaze u Afganistan angažovati na sprječavanje sukoba prilikom trgovine narkoticima, kao što se moglo čuti i u sukobima narkokartela u Afganistanu. Prosječni troškovi jednog čovjeka u Afganistanu dnevno će opterećivati crnogorski budžet sa 140 eura. Još se nije odlučilo da li će se oružje i municije nositi iz Crne Gore ili će se koristiti mađarska oprema koja se već nalazi u bazi. Medicinski tretman u vojnim bolnicama će biti besplatan. Upravo ovih dana uputili prema vladi i vlada je potvrdila takav naš pristup kroz informaciju koju je usvojila da država garantuje, znači da vlada garantuje za slučaj nezgode i neprijatnosti koje se mogu desiti tokom učešća pripadnika vojske u misijama, slučaj povređivanja, slučaj bolesti, ne daj Bože smrti. Skoro sve države na Balkanu su prisutne u Afganistanu, što je jedan od razloga da i Crna Gora pošalje vojsku u tu zemlju, rekao je Vučinić. Neće biti nestabilnosti i narušavanja međunacionalnih odnosa, tvrdi ministar, i kao potvrdu navodi da je komandant te jedinice po nacionalnosti musliman. Vojna neutralnost na Balkanu je, smatra Vučinić, utopija.